Akera rero nibahukana. Byaba bigoye. Byabigoye. Hariho mbere n'imiryango n'ubu uyu mukobwa wa kugira yahukana usanga bigoye. Bigoye. Hamwe uvuga uti jewe ndarushe uyu mugabo arananiye canke umugabo akavuga ati je ndarushe umugore arananiye. Vomye akora ibindi bintu byose yidestress ukundi kuntu oriyo yo gusubira muhira. Ukavuga ati ninagenda muhira papa na mama ntibanyakira. Byari bikwiye ko umuntu yahukana yaragize ubugeni. Bon. Aho rero mbwiye imvuze ego nzoba mvuze bitari ibyo mvuze oya na uno munsi bakubwira ati kurongorwa tubihagarike adashaka kurongorwa bavuga ati je narabonye umukobwa akubwira ati jewe nufuma mbyara umwana umwe nkamurera ni hari abantu benshi bari mu ngo bagowe urumva umukobwa ashaka kuvuga ati je nagiye ku mugabo ariko biranze ariko akavuga ati nibyo Jidi yaje ko yagarutse ko cyane uvuga ati niko zubakwa ariko rero ugasanga hari gihe uvuga ngo niko zubakwa ufise abana hariya bari kubona ubuzima muri kubanamo na papa wabo mwirwa mu Rwanda buri munsi urabona yuko umenga ivya kare n'ivyo byari vy'ibyo upfuma kwa yo wowe uko tayari nze kwa zamani aho ndagwaje ivyo bishoboka agenda kuzanira umudemu ikibazo kica kihaba abo bakera first wasanga umudada yarakiri vierge ugasanga urukundo mfite bararutanguye mugabo ubu Beni wewe mwenyewe size wewe mwenyewe size za kugira ati ujya mukoga rivyejo utamukimbia abantu benshi babaye muri intana barabizi hageze nko kuja koga mukagenda mukoga hamukava so rero hano kuntu bateraga story kaza wumva nk'umukobwa mbwa ati aracyari vierge hari abantu babaga bazi kubira muri nko muri dusha ahubwo ati ujya mukoga nagarajya amana n'umuhungu akaza wumva arakubwiye ngo shango no nk'ubu nkaje nkakubaza ati jidura cyari so kaza wumva umwana arakwishuye ngiwacu baba baroga ndabivuze kuko nzi ko abahungu benshi mu bitinya uratinya kwishira muri gwa rukundo rumwe ruba ruri hegera kuko umukobwa first iyo umusanze akiri sugi birakugora kumuva inyuma birakugora kuvuga uti je vais aller naho mubana mugakundana umukobwa ari vierge ntibibaze ngo aribagira uwamudevierge ico kintu Krista ico kintu ntigikunda ni nkuko n'umuhungu aribuka umukobwa yigeze kudevia none ndakubaze nk'ubu nka Beni tuvuge nimba amaze nko kudevieja nk'abakobwa nk'icumi azohora agenda kuronka muravyemeye ko Krista agenda mugabo ntakwibagira ariko no kugenda bivana n'impamvu yagiye birasanga bigoye cyane kugira ngo burya Krista wamudevieja yaramwibagira urisuye ko barabikora mbere ni face to face arashaka kutubwira mbega Krista urashamwibuka aravuga wabikoreye ikibazo nuko bitaraba urumva Jidi umukobwa amaze gutakaza aravuga ubusugi n'ubusanzwe waba ufise uramumenya ndabira Krista. Bonjour mesdames et messieurs les fans de Buja Flavor, this is Buja TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Check nyama kurusha bakibazanira muvuga mukuru ameze neza cyane muvuga muri industry ya Buja Flavor. Yes kumbure ngo tuba tubikora reka tuze dukengurikira Imana hama dusura dukengurira bwe bakunzi ba Buja TV. Yes uno munsi rero ni wakundi nyera kubwira ati ni face to face dufise umutumire witeka yitwa Jidi kare Jidi bite nisa biraza neza ndi kumwe na my bad girl Krista yola bimeze gute man fresh turizuba gusa nimba ndavuga ko aradukurikirana. Yes, ya demi call me the bad girl shata kula biri ba champion master conquer for Krista in the house of Buja. Conquer ndoni sasa conquer. Umva kereka wenda ngiye nsobanura kimwe nibwo wabyumva neza kandi nagaci cyatuzanye. Yes kumbura anani kasere kana chushidi ariko bifize kubimenya nawe ndibatse. Ndatangaye ufite kugira yewe bayimenyereye ku maradi zo mu nagutera murago kakara ibikakara twambiye basi. Je ndamubwira ku ruhande kuko Beni Rane risoni. Yes kumbura turaza kwega byinshi byerekeye nyene bya bini nyene ni face to face tuba tuyaga nuvuga ama topic atandukanye bivanye n'imigenderanire y'abantu cyangwa bivanye nuvuga n'amakouple cyangwa ikibano kinuvuga cy'abasanzwe babana mu rugo. Yes kumbure turashaka guha nuvuga akanya Krista Bella magaca babwira ku byerekeye no topic uno munsi hama kumbure Krista. Yes kumbure urashaka kubwira topic uno munsi. Jewe ndafusinzi impamvu kumbure ni nakanu Beni misi yose yamavuga kumbure akanu ko so je nibaza ko ari agatapi kamfasha kugira ngo niyumvire ibindi bintu kumbure bana kugira ngo Beni mwumve ko muri kumuzamba kumbure so guys kiganiro face to face kuramye kuze turabazana ibiganiro bitandukanye harimo byinshi by'ama novuga ko duhora dutumira bamwe mu bagize ico bakora muri industry canke n'abandi ku ruhande tukaganira ikiganiro face to face turi kumwe na Jidi Kael umwe mu bantu nemera cyane bakora neza bamaze n'igihe
bafite uburambe mu kazi umwe mu bamama twubaha kandi rero tubabarire ko twakubahutse ko tujya tuganire uganire nk'aho utari nyine kandi Jidi rero ibintu byo kuvuga ngo bikiri bikimwa kuko nyine twifuza Jidi aganire kuko ni message twifuza yuko uhanura kumbure ari abantu baba muri izo situation bifuza abantu babasigurire babitahure batahure n'impamvu mbega iyo byitwaramwe gute siko none isiremo mbere twatumiye Jidi ko ari abandi bantu bahari ariko twashimye umunsi kumutumira kandi n'ibyiteka n'icubahiro cyane kuba yatwemera ko tuganira so topic imeze uko rero nicaye na Bene turiyumvira ndamugitekerezo ndavuga ati reka tuganire kuri iki kintu mbere hambere aho twe tutarabaho canke tutaravuka ababyeyi bacu turazi ko hari ubundi buzima bari babayemo butandukanye n'ubwo twe turiko turabamo muri kino gihe aho wasanga kera umuhungu akura hakagera igihe cyo gushaka umugore canke kurongora hama ugaca usanga iwabo ababyeyi niwe bagiye kumurondera umugeni wa mukobwa akacija kurongorwa n'umuntu atazi mutipa akamona uko nyene bakabana bataziranye bakabazamenyana bashitse muhira ugasanga barabanye baziranye barabanye urukundo rwabo rurabaye fa ibintu birakomeye cyane birakaze ariko ukuntu dusigaye tubibona hano muri ino minsi imyaka tugezemo na hantu ubona ko ubu unyurashaka kuja kurongorwa cyangwa ukarongora umuntu muziranye wanashima wishimiye ubwawe wagiye kurondera ugati namushimye urumva mukakundana mukabyumvikana kuko asanga nago birambye Jidi ni ibintu tuba dutekereza cyane ukibaza nkatwe tutararongorwa cyangwa nka Bene utararongora atarubaka ukibaza ati bigenda gute bigenda gute umwiravuze narinzi ngo rarafite muri gahunda ndibaza yuko rimwe na rimwe bivana n'ukungena abantu ofite kijya gihe wasanga umukobwa ntiyapitapita cyane wasanga umuhungu ntiyapitapita cyane wasanga umuvyeyi avuga ati kwa naka hariho umwana yirirwa mu nzu uyo mwana petete ntiyari bwamenye na Juma Juice ntiyari bwamenye na Beni rero ugiye mwana niyaza kubona n'umuhungu wanje ndibaza yuko biza kugenda neza mugabo ubu unye usanga ugiye uri umukobwa ugiye kurongorwa urongowe na Hussein wari umaze kumenyana na Ejide wari umaze kumenyana nande umaze kumenya ibintu bitandukanye rero kugira uvuge ngo chamber stable hano hantu biragoye atari byo wishizemo wowe none gajidi muri kijya gihe kera ko uri kora dusigurira ko wasanga hari umwana nyene atava mu nzu iyo quartier babagamo nta bantu babaga bahari nta bahungu babaga ari benshi ku buryo bavuga ati arababona nibaze ko naringiye kuvuga ngo ikintu cyo kwishuri nibaza ko icyo gihe batigaga bariga muri iyo myaka kera hari abatiga byavana n'imiryango mugabo ndakumenyesha yuko hariho mbere n'imiryango imwe mikimeze uko gushika n'ubu aho bakubwira bati nimba ushaka kuja kurongora ahantu reka tubanze tugende turabe uyo muntu ingene ameze mu micungararo ugasanga umuvyeyi akubwira ati urya ntushobora kumutwara kubera sinzi alentour yiwe bamubona uku yamuku mugabo umva bice bitandukana n'ivya kera umuvyeyi niwe avuga ati jewe nshimiye umuhungu wanje uriya kandi urumva nawe uri umukobwa baje bakagutora akavuga ati wowe tugutwaye kwa kanaka wawuzi iyo ngiye sinshobora gutesha urubwo umuryango wiwanje umva ntapambana ntibibaze ngo barabana imyaka myinshi ngo kubera ngo petetre ngo urukundo ikiyo niyo mpamvu bakubwira bati siriya nyumba ina mambo yake mu rugo usanga hari ibintu byinshi hari abantu babanye n'ubunya kubwira ati reka jewe ngire kubera iki niko zubakwa sisange ugasanga umuntu arafosinga reka mbandanye mbana n'uyu muntu kumbe bizogenda neza mu kumbure ejo umva akabwira ati mfise icizere cejo ejo ashobora kuba hahindutse nawe ni wosanga ariko bari bameze mugabo rero umva umaze kuvuga ati reka nizere ejo urasanga hahandi ariko uravuga uti je ndarusha reka nitahira iwacu urasanga habaye imyaka 10 20 30 utabayeho neza mugabo uvuga uti nizere ejo yeskumbure nisunze kuri cenye nuvuga Jidi kare yaje kuvuga ati wumva waratinya gusubira iwanyu kuko avuga ati nsubira muhira nzo niko ndateza ubwo bwabo muhira umva kera rero nibahukana byaba bigoye hariho mbere n'imiryango n'ubu uyu mukobwa waho kugira yahukana usanga bigoye bigoye hamwe uvuga uti
jewe ndarushe uyu mugabo arananiye canke umugabo akavuga ati je ndarushe umugore arananiye vomye akora ibindi bintu byose yidestress ukundi kuntu oriyo yo gusubira muhira ukavuga ati ninagenda muhira papa na mama ntibanyakira none ncangira gute mbega muri rusange ubona byari bikwiye ko umuntu yahukana yaragize ubugeni bon aho rero mbwiye imvuze ego nzoba mvuze bitari ibyo mvuze oya naho nyene rusange ko byari bikwiye kumera je kuri jewe kubwiwanje ndabona yuko umengo iyo ubanye n'umuntu naho muba mwarakundanye imyaka n'imyaka haragera igihe uvuga uti uyu muntu kuri kino kintu vraiment ngaha naho nobandanya nusanga ndiko ndikwegera jeje nyene siko rero il faut ko wiyumvira uti mbega ejo hanje hameze gute nimba ubona yuko ibi bintu uri kurabamwo bitaguha amahoro kuko kubisanzwe ushaka kubana n'umuntu neza utegeza kuba ufise amahoro mu mutima hama ibindi biza vyiyongera iyo ufise amahoro mu mutima uvuga uti ibindi biza biriyongera biratuma ubana strong wumva ufise inguvu zo kubandanya ikintu rero hako woba mu kintu uvuga uti reka ntantejo ukabona iyo ejo ugumutanta ntiriko irakunda umwaka umwe imyaka ibiri imyaka itatu fata iyindi decision iguha amahoro hako ubandanya wigwaza yeskumbure Krista ni ikintu nca nifuza kubaza mbe ati mbega kuno munsi ko tubona benshi baragira mariage mu misi ibiri canke mu ndwi imwe cyangwa mu kwezi kumwe ukazibona baratandukanye mbega biva bya bindi kunyene kuri bivanye n'ivyo nyene barije kuvuga ati tusubire muri bya bindi vya kera abavyeyi bacu baje aribo baje kuturonderera canke tugire ibi vy'ubu ubona byo genda gutesha utikaye twisunga ivya kera canke tugira ivyo wa papa wagiye kurondera kweme papa yarironderera papa yarirondereye kuko nigeze ambwira ko mutama novuga sogokuru ko yigeze amufasha kubwiwe yarirondereye kuko turavye muri no misi novuga divorce ziko ziba ku bwinshi mariage yego c'est vrai ziraba ariko na divorce ziraboneka cyane rero sinzi ko two kwisunga ivya kera jidi canke ubona gute ko turafashanya gakora abantu benshi bari mu rugo bifuza kumenya ati mbega vyogenda gute mbega gusubira mu rugo ubwo nituba turugo turateza ububwa novuga famille zacu mbega vyari bike ko twahukana mbega vyari bike ko tutarongoka gukora ko bwabo uno munsi bakubwira ati kurongorwa tubihagarike adashaka kurongoka bavuga ati je ariko umukobwa akubwira ati jewe nufuma mbyara umwana umwe nkamurera nkahangayika ubuzima bwose ndi kumwe n'umwana wanje ariko ibintu byo kurongorwa atari kubwo ubona byogenda gute ati tukurikiza ivya kera canke dukurikiza ivyo uvuze gukurikiza byerekeye kuronderana canke rya jambo niko zubaka kuronderana imico nta nico no hano umuntu vrema kuko turi muri generation imwe umuntu wese unye umwana muto arapitapita akabona ibitandukanye rero vie avuze ati ngo agende kuronderera byo bigoye cyane ibyo nimuberekera barabone bahafema vyokora iyo imico ya kera numvaga mugabo urumva n'imigani numvaga ngo nk'ubeni yo nka papa we washaka nko kuja kumurondera umukobwa ebana ngo burya ngo papa we no yatangura ngakabanza kavuga ati ebana umukobwa ni sawa agenda umutware ibyo bintu byari bigoye ivyo birimwo mu byakera ko baravuga yuko ngo kera ngo papa we niwe yatangura yatangura imbere y'umuhungu akarabara eske umukobwa eske arakwiriye kugendana none wa muhungu wanje na musore wanje akumviriza agatangura ucuvyumva nawe arivyo tubwira imbere kamera urumva ari bya bintu shindi akubwira ati ivyubu vyopfuma uko vyakera kuko ivyo urumva yuko je para avia parti ariko ubu usanga bigoye cyane umuntu akibaza ati hari abantu benshi bari mu ngo bagowe urumva umukobwa ashaka kuvuga ati je nagiye ku mugabo ariko biranze ariko akavuga ati nibyo Jidi yaje ko yagarutse ko cyane uvuga ati niko zubakwa ariko rero ugasanga hari igihe uvuga ngo niko zubakwa ufise abana hariya bari kubona ubuzima uri kubanamo na papa wabo mwirwa mu Rwanda buri munsi bari abana ntago bazakurana mu muco ntago bazakura bafite ikibazo cyo kubona ko we wanze kuva mu rugo kubera ko uri guharanira kuguma mu rugo abantu ntibakubone ariko abana nabo bari kuba victime y'ibintu ariko arabona abavyeyi babo bakora ukasanga ari babana bakuze ejo nejo bundi bafise bya bintu mu mutwe wabo ati mama na papa barwanaga imbere yacu ibintu nk'ibyo nta kintu kizima mwa muri kubereka rero sinumva ko je ndumva ko byanze biba byanze kuri nje numva ko byanze numva ko byanze byaba byanze aho kugira ngo umwana wanje uburere bubabone nge nirwa ndwana na se byaruta nka ariko je mu rumenga Jidi nkuko Jidi yarayivuze ati niko zubakwa je mu rumenga umuntu yorindira
Kujya muri mwarasezeranya ati mu byiza no bigoye. Ibyo byihoze. Ibyo wavyihorera. Kuko urazi nkubwire urukundo kujya mu rukundana mukira aba jeune mutaraniyumvira ku bana ni repetition yaho muba muri mu nzu. Hari mugabo rero hari abantu bamabingira iyo muri copinage yewe asha umweranda ngashaka kubona ikintu na kimwe ugasanga n'undi muntu atandukanye. Rero nkuko Krista bivuze kubana n'umuntu ufise umwana utegereza kwiyumvira kazoza ku mwana wawe nakone kuko ndibaza nka Jeff umwana w'umuhungu no bashwana iminsi yose na papa we dushwana ntaco mba ndiko ndamufasha umwana kuko umwana niwe abari ko arakura niwe generation yindi wibaza ni yabona papa we yamaterura ukuboko agakubita nyina we ku mugore wazobigenza gute ni ibintu biba ari sweet logique. Rero ni wakuru ubona abavyeyi bawe ari babantu naho bashwana utamenya je nkombaza kuvyereka abavyeyi banje sinzi ko baba barigeze no gushwana nimba barashwanye nivyabo barabizi ingene babikonze umugabo ntavyo bigeze banyereka. Rero umaze kubona abavyeyi bawe bameze gutyo nawe uravuga uti kirazira kuduza ukuboko gukubita umukobwa kirazira k'umugore aduza ijwi yishura umugabo kuko waramaze kubona ku bavyeyi bawe mugabo utabibonye ku bavyeyi bawe. Ariko kundi mwanya no mu avyanse nuvuga Jidi turabona yuko umenga ivya kare n'ivyo vyari vy'ibyo gupfuma. Kwa hiyo wewe uko tayari nze kwa zamani wenda kwaje ivyo bishoboka agende kuzanira umudemu kumunzanira agende mukuramba turabona yuko umenga ivyo ubu ngiye kumwizanira canke ubundi agiye kumwizanira turabona umenga hariko aramu kutumvikana no kutizerana sinzi ko mko murabona kumbe ikibazo kica kihaba abo bakera first wasanga umudada yarakiri vierge ugasanga urukundo ufite bararutanguye mugabo ubu Beni wewe mwenyewe size za kugati ujya mukoga ari vierge utamukimbia kuko niko abahungu bo basigaye bameze uzumva kesha reka ndabatera inkuru rero dusimbuke gato tujye gato ku ruhande kukintu je davuze nkiri 2017 ndi muri interna rero urana kuntu ku ishuri sanga mujyama n'abakobwa hari ibintu bimwe wumvaga muganira ukaza wumva abantu benshi babaye muri interna barabizi hageze nko kuja koga mukagenda mukoga hama mukava so rero hari kuntu bateraga story ukaza wumva nk'umukobwa mugati aracyari vierge hari abantu babaga bazi kubira muri nko muri douche ahubwo ati umukobwa nagarajyama n'umuhungu akaza wumva arakubwiye ngo shango nk'ubu nkaje nkakubaza ati jidura cyari so akaza wumva umwana arakwishuye ngo iwacu baba baroga ati wacu ni baroga bisigurikira babisashyize kuvuga iki ga Krista urumva cyo kino kibutse urangimwe gacu baba baroga ukimvira nibyo Jide kana kubwira ati nk'ubunye bakubwiye tira mukobwa aracyari vierge uwo kwiruka haba yamukunda sinzi nibyo Jide agarutse cyane ko kwiruka kwera ahubwo yoyoye ndabivuze kuko nzi ko abahungu benshi mu bitinya uratinya kwishira muri gwa rukundo rumwe ruba ruri hegera kuko umukobwa first iyo umusanze akiri sugi birakugora kumuva inyuma birakugora kuvuga uti je vais araguta bishitse babivana rero n'ingeso babivana ako kagatoki kamagakomba araguta neza kagenda araguta nusire kuvuga ngo sigure biragoye ngo ngoma ndabwira kuba ikindi ndabwira uko nahagenda aribuka hariho akantu kaguma gato n'umuhungu cyangwa n'umukobwa naho mubana guys naho mubana mugakundana umukobwa ari vierge ntibibaze ngo aribagira uwamudevierge ico kintu Krista ico kintu ntigikunda ni nkuko n'umuhungu aribuka umukobwa yigeze kudevya none ndakubaze nk'ubu nka Beni tuvuge nimba amaze nko kudevyeja nk'abakobwa nk'icumi sibyo azohora genda kuronka muravyemeye ko Krista anyamika n'akarorero nabo maso yagenda ka innocent abiro kwimana akara ka niyo mpamvu mbere ariko arisabira ko papa we yagenda kumuronderera n'isi twisubirere kera aho nyene Krista ariko byavye kumfata ku nguvu ngahe oya umva ni gusubira kera niko ndavuga rero nk'ubu unye ubu urambwira ko Beni azoja kugira mariage yumvire ba bakobwa 10 baciye imbere yiwe
ga Judy ngo nuko yabadeviye hariho amastori amwe ari around muri site hamwe usanga winjiye mu nzu y'umuhungu je navyumva mu badada b'abagenzi winjiye mu nzu y'umuhungu asanga ku ruhome handitse amazina y'abakobwa none kuki usanga handitse ayo mazina y'abakobwa hari ibintu usanga umuhungu akora muri chambrette y'umuhungu usanga handitse nko muri kwa cyuma cy'usinari bimeyo arazina nasenze yo ba Bibu baba Zainabu Amida niyo mpamvu ndabwira ni naho bavana naho muvana uguma aha mu mutwe ntikavaye Kristo urabitahuraho kumva yuko bidashobora gukunda ko umuntu uwo mudevierge après ntakwibagira aragenda oya kugenda aragenda mbwa ntakwibagira ariko no kugenda bivana n'impamvu yagiye birasanga bigoye cyane kugira agende burya Kristo wa mudevierge yaramwibagira uri suye ko barabikora Judy kandi ndashaka kumubindi fana iranamenetse ikiri cyakamaro cyane kumure Yesu mbere ni face to face arashaka kutubwira mbega Kristo urashamwibuka aravuga wabikoreye ikibazo nuko bitaraba urumva ikibazo nuko bitaraba sabwe ariko birashoboka bene ikibazo nuko bitaraba Judy n'umumama turamwubaha kandi turamwubaha kubw'amateka yiwe novuga yo kumenyesha makuru aradukuriye ngaha muri twese Judy bene mu biganiro byose tumaze iminsi dukora ashaka kukumbaza oya Judy tura mucamanza hanyene Judy umukobwa amaze gutakaza novuga ubusugi n'ubusanzwe wabufise uramumenya ndabira Kristo Judy koresha igice okay Judy reka ngufashe ko bene ari kuvuga nk'umuntu nkasanzwe abizi cyangwa afite nk'uburambe reka tumubaze uyu umva ubwire bene wowe kubibona basi wowe kubibona basi wowe kundaba wewe akavuga Judy urashaka kuvuga bwishukure bisabye non umviriza nabwiye kimwe bene à l'époque ico gihe kijya gihe Kristo yavuze bagenda kurondereranira abageni bajya baviye bakijya gihe barafise kungene baraba umukobwa même aleyenu ahubwo ati ujya ari sugi ujya ntari sugi mugabo ubu unye biragoye kuko umva bose baramaze kuba baslay baramaze barasangira barapartager urumva bisunga ikivya kera babona yuko umukobwa atari sugi abaguze ega ninjya tujya unye nizo bajya kijyagiye c'est pas la même chose hariho ibintu bitandukanye byinshi byagiye klima yarahindutse gusa Judy hari igihe ushaka kubona umuntu ukabona ati umukobwa ukamubona gutyo ukamubona urabona Kristo kumwe nagenda uramaze kubona ngagenda urako yigira nk'umugangster oya ase bene kushaka kubinyemeza kamera nese umva nkubwire njyewe no hana problem yes kumbure ni ibintu umuntu ashobora kurabisha amaso ariko umuntu usanga bameze ukonye Judy bakaguprejuger bivanye n'ukuntu umeze umuntu akaguhinda isura sivyo none yes kumbure akuretse ko ni wacu tutaroga iwabo ntibaroga iwabo ntibaroga kumbure wabanye ko nari mukuri ivyo nako ndavuga muri mukuri kigabe ni muroga oya ntago ariko navuze beni sivyo sito kuvuga Judy beni mva nkubwiye nagarutse kuri ka kantu none Kristo ndakubaze tariyo nari kibazo kiriye ko nariyo kibazo kirundi kiragoye mani ibintu uri kuvuga rero uri kuncanga n'ukuri kandi ntago ari sawa rugwiri uvuze ngo iwacu ntibaroga ni ya story yo kwishuri ngaruye ubwo banone bwiki ubwo utariyo kuko umuriro uratse hagati ya Beni na Kristo oya turabajije afite ariko araharira oya ngo nkubwire ntabwo bumfise ahubwo je ntinya kubivuga kuko hari abongo baca baninya oya nibisanzwe manyasha baninya we perezida ndabwira ikintu kumwe Kristo abahungu bo muri kino gihe bose baratinya umukobwa Kristo niyo mpamvu baninya kandi baje mu rumenga ifoye komeka kumutinya Kristo kuko iwawe ntibaroga ukurebwo mureke kuninya muze ku yes kumbure urumva yuko ibintu umuntu akwiye kumenya Kristo yase yarahiye mugabo yemeye nta kundi yatiza kwemera n'ubundi umva nkubwire umva Jidera kanajyanye avuga ngo uramaze ko na Kristo ngena genda kenshi n'abahungu barantinya kwe kuntu meze ngo ndi umuhungu ndi jini guys ndi umuntu nanjye sometimes bijya bishika urumva ntago kwifuza birimo ntago ari byo ntago kandi mani Beni ibintu zanye muri no minsi Beni ibintu zanye sometimes Kristo birashika gahwera ikiganiro cya mbere
twakoze nakwanyahukanishije utumwe mvuga ibintu bitari sawa urumva ubu naho sijemba niko ndabivuga ngama niko ndaba mukuri cya kibazo cyawo ni reka mvuge ikintu bende reka nibutse ikintu guys ibintu tuba turiko turavuga nga sukubuka ari bwo buzima tuba tubayemo ahubwo tuba dushaka kuganira umwe wese ajye ku ruhande rw'undi muntu yishire mu kibanza cyabarya abantu baba bari muri ubwo buzima kugira ngo wese atahure ahari sukuvuga ngo Krista ndi ngaho ibintu ndiko ndavuga ngo nuko ari byo mbamo cyangwa se Beni ngo nibyo mbamo cyangwa se Jude ahubwo tuba turi ngaho kugira ngo twigishanye babandi nyene ni nka filme urashaka kujwa role y'umuntu ariko araba mu bundi buzima nicyo nagarutseho kabisa so Beni wanyinjije sana ko ntagatse nacu kumbere byagize bifashije mu bantu kumbere n'umuntu atinya Jude yakubwiye ati ntutinye kubivuga nibisanzwe kuko muri no misi biravuga ngo yuko abahungu ngo tuge dutinya abakobwa ngo barisuge ariko je muntu menga ntivyari ko tubatinya ahubwo twari kuryoherwa Jude kuri wewe waryoherwa hari umuntu akubwiye ngo ntinya kumena amaraso yes hari undi akubwira ati muri midiniki mizima kugira ati ngo ntinya abandi bazogenda kuryamana ko icaha kizomparugwa sivyo gajoma jokes kumbere yes vyavuze nivyo umuciko mu mizima aratinya ko aba victime umva niba batanguye yumva utanguye ntabwo ari capable kumutwara ko yatamutwaya ibikoreye ariko hari yatamutwara ntuzi none ariko twisunze twarabajitsa dusubira hahandi nyene bega ivyo biba kubera iki kubera muri generation turimwo ya bindi abavyeyi bataturonderera cyane oya no c'est pas à dire ko kubera umuvyeyi akurondere ngo uko ari gucubana cane no yakurondereye kuko ndazi hariho amakuplo ngahabayeho abavyeyi baba barondereye babanye neza mugabo bahukana kabiri mu mwaka ugasanga batanye arienda kwabo yagiye kuruhuka canke ukumva ati je hariyo nka couple nzi kandi y'umustar ngaha nyene mu Burundi ariko papa bamurondereye musabe ndayivuge nagora ni ibintu bishika bibaho mugabo kandi hariho babandi nabo bavuga bati mimi tutapigana tutapambana kenda inje ndakufata ukenda inje nikiona nachoka na mimi ndaenda inje meta bakiapa twese tapambana ako byo subuzi umva ariko je hari abantu babona je mu rumenga Beni uri sûr Beni bantu kibazo gari nukizi ikibazo gihari hari abantu bavuga ati shaka kudivorce parce que shaka ko abana bajuragirika uno musari kwa papa eje ari kwa mama hari abandi bakubwira bati hakombaho ndiko umwana wanje education y'uburofa nk'iyi inye umva education y'uburofa ni yindi uno musi nakubonye ari kumwe n'akadem kanaka leo nimekuona wachia wari kuri plage wari kumwe n'abantu n'abahungu bangaye umuvyo aragiye umumera aragiye baje mwijoro bahuriye mu muryango bakubita bose binjiriye rimwe iyo ni education shaka guha umwana wawe ikindi kintu nceje byaragarutse ko cyo kuvuga ngo uravumiriya umugabo agiye nawe ukagenda man hari ikintu cyiza hajya hagati nimba umutipe umugabo wagiye hanze nawe ukagenda hanze niho hantu muzokura n'ibigwara mutazi urumva hari ahantu ugasanga muhakura indwara mutazi kuko umwe aba yagiye vomye ko murekana ejo nuzagira ikibazo urumva ugende gutangura ubuzima bw'iwawe kugira ngo uzasoke hanze muce inyuma nawe guca inyuma hama muhure usange u Rwanda n'ibyo birwara utaza mwabikuye usange muteje ikibazo n'abana nyine tu njye n'ubwo mu byaro kwibaza kubera iki none muri no misi bariko barahukana cyane abatwarana first babana bizerana ku buzima babayemwo avant bamaze gushika mu rugo bakaca basanga ukungeneje nari ndamuzi Beni si kwari urumva tugitangura kureshana tugitangura kuvugana tugitangura gutera inkuru tuba twese twigira amabingira je aho sishaka kuvugira uca nkuri twese usanga twigira amabingira ukisanga uravuga uti jewe momek ndamutahura uko ari urumva jewe ma meuf ndamutahura uko ari mugabo ugasanga tugeze mu rugo turavuze tuti uno munsi turarushinze tugiye tubi umugore n'umugabo mukaca musanga bya bindi wemera yuko ushoboye kumutahura mukiri muri fiançailles birakunaniye maze kunanira rero ducika inguvu n'ingoga ugasanga mbere urarambiwe ukabona umengo no vomye hajya nataha muhira nabona bike ubu rero muri kumwe mu nzu ubona byinshi bikagusiga ubwenge numva ngo umutipe ngo gutwaye amaze kugukuraho ibibondo bibiri acabona ko ashaje mugabo ngo ndabwenge kuvyara kusaza kurondera ahandi mugari hari abagore sindikunda kubesha n'ibyo n'ibivugwa Beni n'ibivugwa ubiriza hariho abahungu rero abashidishye ndi nguyu afise abana babiri bari batatu rabukuna kirimo ndakwiyamye abo bose nako kirimo urako ari baby n'ibyo byari bikeneye
abo bana bose nabakuye no bakura je mu rumenga muratubeshera je simura ko ari umuhungu yo kwa aba yacaje akene amaraso mashasha aho hantu kandi abahungu murahihende burya kubyara siko gusaza uranyumva cyangwa bivara n'ukuntu umukobwa yifata nisho kinagira ndakivuge je hari kugera mu rugo kabyara ukifata nk'in voilà bivara n'ukuntu umukobwa yahinduye strategy ari ubundi mukobwa avuga ati uyu ni umugabo wanje ntabyo kuri stressa nigira umuntu wa hatari uyu unye akienda taenda kirudia tarudia kabisa ivyo bintu vraiment abavuga tubihagarike naba yagutwaye wibuke ko niyasohoka ndeza kwibonera Gaston nka Krista keza gatesa umenye yuko kandi akabona kari different nawe aca avuga ati no hariya hari ikintu kibuze mugabo ifo faire effort kuko hari igihe agenda akavuga ati naho ndi ino hariya hari ikintu nasize ifo kumuza muri ico kintu Yes kumbure nizere ko abahungu turabantu bambe twitwararika urugo sije none ga Kristo abahungu atari mu rugo urugo n'urugenda neza tamanzi yaba nawe hari umutwe w'urugo n'umugabo turabyemeye ndabyemeye ko ari umutwe w'urugo n'umugabo ariko Beni iyo urongoye nabi canke iyo ushatse nabi kitamanzi umva Jedi iyo ushatse nabi ngushije itungawusha umugore ivyo ndashobora kuba ndavyumva ariko umenya yuko ibintu vyinshi byagaze ku mugabo ego ntago twabyanse ariko iyo ushatse nabi my dear kubana kibiri bashakishe neza rero bashake neza nyine ushaka umuntu ushaka neza uzomenya ari neza gutega Jidi amaso yundi ntagushimira umugeni ayo ni migari y'abarundi umviriza Jesse ushaka kubwira ati Beni genda utware Krista ico se shobora oya Krista oya mugabo wewe uraje kumwemera Beni wambwiye iwabo ni baroga navyumvise ushoye kwicara ukavuga uti no naho no pita gute uyu yarashaka kuba wife material undashaka kumushira ujya nara abahungu murapita sana ufise ahantu waravye murapita sana mukagenda mugabo ashaka bacumwa ngo amereze inzira ni mu muherera mu nzu mu gicumba mukaryama va kabisa kumbure Krista dusuye kuri ya topic yacu kumbure urumva yuko ari byari bindi novuga na manconvera agenda abaraboneka mu bivanye na generation turimo na monde turimo yes kumbure twavuye mu vyakera ariko navyo nyene birafise ama consequences tubikoze nk'ubu kuno munsi nishobora gukunda kuko ni bakebo vyemera ko onovuga mutame wa mutangurira canke ni bakebo vyemera ko baje kumuzanira umuntu afise nk'urutwe runini umuntu nka Beni kozana bamuzaniye nk'akadada keza ko bamudema akacabona nk'umutwe wa Beni nk'uyu wanje akavuga ati rya ruhungu Beni yaramaze gupita amaze kuja amabwate menshi amaze guhura abazunga baraba birabura baki hama rero nasikia mzee Beni muchumbi wawe hari umugore nakuzaniye ewe uriruka kwanza ndabora mzazi gute kwanza ko haragera yes kumbure Krista ati rero twokora iki kugira ngo nawo bidahari byakera ariko twisunge novuga dukurikize novuga ibintu bigende neza cyane cyo gukora no kumenya agaciro k'umugore mu rugo icyo uba waragiye kuhakora nimba wemeye kujya kubana n'umuntu kenshi ibibazo biva kuri twebwe abagore kuko tugoranye numva ibibazo kenshi mu rugo ibibazo biva kuri twebwe niyo mpamvu bavuga ati menya icyakujyanye mu rugo ujya muntu baramubwiye ko ari wamwishimiye mwarabanje kuganira mukumvikana naho rero je kintu navuga kuri jewe nimba ubona byanse aho kugira ngo udoje guha umwana wawe indero mbi azabona ibintu mwirugamo n'umugabo wawe bireke bivemo kuko niyo si tugezeho ejo nejo bundi ntuzaze kurwara indwara utazi iyo zavuye canke abana ngo bamererwe nabi bivemo bireke ariko nawe ucyumva ko ariko zubakwa ugomba kurwana n'umugabo mukarwana hari igihe azakuramo ijisho ntawamenya cyangwa se usanga aragukomerekeje imbere y'abana kereka mubaye mutarabyara cyangwa umugore ugasanga arakwejeje binavuze nibyo ugasanga nk'umugore akuse nk'ikirahure umutwara umenye urumva nibaza ko amazi ashushe nibaza ko ibyo bintu kandi azikora abantu benshi bari mu mimba kuri ibyo bintu gajinze umugore n'umugabo ugasanga umugore gutoteza amabi akorerwa abagabo navyo nyene n'abagabo yes kumbure navyo nyene biraho yes nibaza rero ko
je kucyo novuga kuri je novuga ati nimba ugiye kubaka uwo muntu wamugiyeho mubona kandi mwarabanje kubyumvikana banza ushishoze kwanza ubanza uvuga ati umuntu mumarane n'igihe aba ibintu byo kubana n'umuntu kwezi kumwe amezi abiri nibwo mukimenyana mupanze kubana ntago mwa murigana neza ngo umenye ngo ese yanka iki cyangwa ameze gute banza umwigeho umenye ati akunda iki cyangwa yanka iki kugira ngo numujya mu rugo byibuze muzabe hari ibintu byinshi muziranyeho ejo nejo mundi ntazabe ikindi kibazo kuri nge nuko mbyumva amangera ngire ko ngiye nsaba ati umuntu ari umukunzi wa Krista abo kuntu kweri musubirana ko Kristo no Musa ari serious cyane twabibonye ntabari serious ndagusabye nukuri ndabigusabye ntabari serious Beni iki kiganiro cya face to face usubirane na Krista ndabona umenga yakobaje sana ikiganiro cya face to face ndaguheba kuko mise surambangamira video bibani ibiganiro bya Kristo urabihitse call me the bad girl the bad man byose kabivuga de kakara uno musira konka for real lakini konka for real kwa oya nuko ndi kumena Jide kandi ndamwubaha kuheba ni sheri wako alifuha tu alifuha nini alibisema mu emission kabari muheba kubisisa alisema jokes nabivugega jokes sikubisema Beni ni suko sheri waje garo geruka ngo yarampevye oya no kubera iso hari so yabaye Beni arayizi wahatswe kumwana hari so yabaye Beni arayizi niyo mpamvu ubona ni paratu ya kumwe bita muri Krista sheri wako nakupenda ona wewe brother acha kubisema rero kuramusabira ikigongwe basi sema Kristo ndire iko umegara returu yawe ni yombi guys murazi kugira ngo tuze gukora iki kiganiro murazi kugira tuze mu kiganiro amasatwa twateguye muzi Beni hano yaravuye okay umviriza tutuvuye gura manitera jokes kwibara umviriza enda ko urukurumva rero Jide Kristo agira avuga ibidajanye urukurumva rero Jide impanuro watanga ni yahe kuri ibyo bintu Beni naje Jide nk'ikintu uvuga uhanura kumure ubona ko udashobora gusubira muri bya bindi ariko muri ibi nyene tubibemo kunyene ni yuko twakora kugira ngo ingo z'ubu zigume zigenda neza urari umukobwa cyangwa ari umuhungu no kimwe gusa umugore yotahura ikibanza yahawe umugabo agatahura ikibanza yahawe nkuko ijambo ry'Imana rirabivuga neza ngo umugabo akunde umugore yubaha umugabo iyo umugabo akunda umugore yubaha umugabo abagore twaremanywe urukundo basha mana yanje mugabo ifore ko ndakubaha kameme kuko ninavuga ngo ndagukunde urukundo mandarufise twararuvukanye mugabo mwebwe rero kuko Imana irazi yuko mwebwe ntago mugira ntimukunda umwe mukunda benshi turifuza iyo bishatse turakunda gusa turifuza cyane rero icyo nohanura je nuko umuntu wese yokwifata mu kibanza arimo akitahura kuko umaze kwitahura ibindi bintu byose ubikora muri right way niko bavuga mu Congereza mu nzira inovuga igororotse agisha arakubona umuntu wese amaze kumenya ikibanza arimo uzosanga n'ingo ziramba hama tugabanye mu kirundi bavuga gute mu Giswahili bavuga wivu gufuha tugabanye gufuha utamufuye se wamukunda reka kumufuhira ni kimwe no kubishirana application ni kindi mufuhire umurindira ze muhira ashitse muhira umuhungu azinda kugira ikintu kumega Krista umuhungu ni wa muntu ni nk'umwana urumva umwana nawe nimba ushaka kumuhana neza mugaburire ajya ahage ufata inkoni ushishura kugabura gutega umuhinge ajye ahage hamukubita jaja kuryama Jide kabisa rero umuhungu ni wa muntu nimba yagukoreye ikosa mureka atahe umwakire sheri karibu urumva umushije nambara amazi yo koga muri dushe cyangwa ubwitija muri dushe koga ego umugirire byose kujya umve umwereke kumengo nta kintu na kimuzi hama ureka abana baje kuryama mugeze mu cumba ntuzubimubwirira imbere y'abantu imbere y'abagenzi kandi ni hari abandi bantu iyo bashwanya kugira ati liwa numva nawe tuba turi mu bantu ndakoreka ko je nawe atakintu na kimwe gihari no mwereke nyene ko ibintu byose biri normal mugeze mu cumba kuko niho bakugira ngo ati mu cumba ari mu cumba byo mu cumba bimenye umugore n'umugabo hariya rero mukasire kandi rero ndagutwenze
Rana abahungu barigiye abanganga naho bari umugangi wa gute Krista hariya anyutabwe kugira uti ikosa ryawe niri arajugumira akajugumira akavuga ati sawa mama sawa mweke nabonye twebwe abahungu ndi ko umuhungu ari mu ikosa peu importe ibyo aba yakoze turabantu ba mbere iyo tubwije ukuri kandi uri siri kubyo kurambwira turemera amakosa byavre hari abahakana turemera amakosa naho twihakanisha ariko kenshi Jux ntone ariko yigisha bijya ibiriza Ben ndabaza abahungu Jux umunsi mwanze muzamu kiganiro abahungu muri gira nkumengo ego twavyumvise erega jidi twebwe turemera amakosa mukayabandanya mugabo kandi abari tubandanya uko muvanye njye ntibaze ngo azosha biheba oya ejo buke azosubira yes kumbure jidi je kicira ngoma kubwira ati ni vya bindi bakubwira ati tubona umenga undi mwanya kubabwiza ukuri bikababaza ukuntu mugango mandabwira ikintu kimwe Ben utazi umugore wawe canke umukopine wawe tout ce que tu vas faire arakimenya cyo tuzi kandi ikimenye biturne mugabo bizomushikira tu azobimenya hari ibintu ukora uvuga uti no ibindi ko ndabikora mu mpisho mugabo ni wabona kandi umukobwa akubwira ati sawa bimeze neza ati re attention udosanga hari ibintu byinshi azi hiyo siko kandi yamenye mu mpisho we utazi uko yabimenye bishobora gukwega umuriro mu rugo mpaka mu gatanu kabisa yeskumbere ni nk'imanuro wari ugiye utanze y'ijidi wanaume mwe makini mwe makini na wakeze tumenye ivyo turimwo tumenye kuno dufata abagore bacu tubeka agaciro hama Christabella yakwishuye nawe bitabera yeskumbere Christabella ashobora gusozera ikiganiro cyacu yes kumbure rero wa mugani wa Beni uzabumva ngo kumbure ahubwo tuzaba tuzamwita Mr Kumbure guys reka tubashimire ko mwamwemeye ko kutwumviriza ugafata umwanya wawe ukareba video Jux unachekanira kintu mzee wa mwanya ahubwo unachekanira Mr Kumbure yes reka tubashimire Beni reka tushimire Jidi ko yemeye ko tuganira hari ibintu byinshi ari gukora by the way afise ikitangazamakuru akorera ahubwo bimeze gute bo biraza bikagenda uranaje yani bya YouTube urumva nibimenyego nawe urabizi turabizi ukora kuri YouTube channel twagute Judika E+257 kumbure wifuza kurikana ibiganiro vya Judika genda ugire subscribe muri mukunzi wa Bujahid TV sivyo nega yes abakunzi wa Bujahid ndazi ko nago n'abantu badukunda cyane cyo tuzara ni E+257 ni E+257 yeah yes reka mvuge ngo reka tumushimire cyane ko abayemeye agafata umwanya wiwe akaza tukaganira ntago ni ibintu magaciro cyane kuko abafise ibindi bintu barimo no mubyeyi abakeneye kwita ku bana ariko akavuga ati reka iminota ndayihe abandi bana muri Bujahid tuganire guys reka tubashimire mwebwe wowe ushobora gufata umwanya ukareba video yose man ukanayisharinga ukahaneza n'undi muntu ugamwe ati nawe raba cyane abantu bari muri Canada Belgique mu Faransa abantu bo hanze cyane dukunda kubona kenshi feedback zibara ati turakurikirana turatawaye diaspora vraiment mwubahwe kuko nimwe mutuma namamvuga ati nibo basi bacu kuko babirabye natwe bitatu nibo babiraba gose babirabye natwe mu muri nimwe dukorera hanini rero tubasaba ukeneye kugira ico usaba kuri Bujahid tuvuga ati mutuzanire ikiganiro kimeze gutya mutuzanire naka ucandika muri commentaire cyangwa ukandika message barakwishura kugira ngo tubikorera mwebwe ahanini Beni namanda kigaruka kicukino tubikorera mwebwe kandi tuba turi ngaha kubera mwebwe so guys thank you so much sinzi ko Beni ari cyongerago yeskumbure ndabatumira rero kugira subscribe kuri E+257 hano kuri Bujahid TV yeskumbure bizogenda neza cyane sivyo Kristo yes Hamaro tuzosubira rero inshallah muri bikunze kumwe na Beni kuri micro behind camera yari too professional kuri micro turakumwe na Christabella utumira witeka yari Judika bye bye